Te kaunga rā e toiana ki te rā pōti mō ngā iwi o te tai tokerau. I toro mātou i tētahi whānau kei te uru o Tāmaki Makaurau e noho ana. Me te mea nei hoki, neke atu i te tekau o rātou e rehita ana ki te pōti hei te 25 o tēnei marama nei. Anei ngā whakamahuki a Roihana Nuri. Koinei te whānau niha, he uri rātou no ngā puhi, Ngāti Hine me Ngāti Kuri. Engari e hara e nei i te reo tautoko i te mana pāti o Hone Harawira. Ia hau te Pokemon, ka hore no hau i pōti ki te tahi atu pāti, ko Labour Noki taku pāti. He whānau tūturu tēnei no te tai tokerau, te katoa o rātou, kua rehita i te kōwhiringa pōti motuhake. I'd have to go with Calvin. To me, what appeals is he's not attacking others, he's just addressing the issues that need to be addressed. Toko waru ngā tamariki a Sunny rāua ko Gloria, engari e ai kia rāua, kei a rāua tamariki te whiringa mo te tangata e tika ana ki a rātou. Hoa, kia tūpato koe e hone, ko te mea, te kaunga rā e haere maina, tēnā pēr, ka putātu ko Calvin Davis ki mua i a koe. I appreciate Hone's passion and he has actually mellowed in his approach. Te kaunga rā i mua o te rā pōti mo te tai tokerau. Ko te mahi nui kei mua i te aroaro o ngā kaitono tokotoru, a Calvin, Hone, rātou ko Solomon, ko te aki i te hunga kaore anō kia tatu, ko wai taratau tangata. Nā reira he mārama te kitea kei te pōtinga mātua o te whānau niha mo reipa. Ka pēhea hoki ara ua tamariki. Calvin Davis for Labour. Just say. Calvin Davis for Labour. What they say. Do you really think that? I know that. Hei te 25 o tēnei marama, ki te ai mēnā ka puta te ihua Calvin Davis, kaore rānei. Roihana Nuri, Te Karere.